Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chunga mandashkakunaka Diospak huyaytami rikuchin. Ñukanchikta ayudankapaq, astawan alli yachangapaq, paywan apanakuyta, kasunata, chinallatak allitik payta adorankapaq. Paypak mandashkakunata wakichishpa chinallatik adorashpaka huyashkatami rikuchikunchik. Chinallatik tukuy ñukanchik huytami payllapi churashpa katishun. Kan kausakus kata yuyaring iyari hatun Dios rikuku. Kan kausakus kata yuyaring iyari hatun Dios rikuku. Dios jata manyayari. Dios jata manyayari. Jesus kaya kumi kispichi shanishpa ailami kispichi. Jesus kaya kumi kispichi shanishpa paijami kispichi. Shamuini Jesus ka shamuini. Shamuini Jesus ka shamuini. Dios kuyas kataka yuyari suci Cristo ta kachaska. Jesus ka kuspimi kang magkakawanyuska. Jesus ka kuspimi kang magkakawanyuska. Jesus kayas kata kamuya kuspaka amauniangi. Jesus kayas kata kamuya kuspaka amauniangi. Utkakri apunci Jesus lagi. Utkakri Shamupasun imanalla kuyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta. Sinratih kay tiempo ta chikanchishkamanta. Y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Chunga mandashkakunamantami rikuyta yachayta kallarishkanchik. Kunanka katik mandashkata rikushun yachashun. Katik mandashkapika nikunmi imaman riqchaqkunatapish ama kungurinkichikchu, amataq adorankichikchu. Dioswan sugapanakuyta kallarinkapaqa mana kallarinchikchu mandashkakunata paktachishkawan rurashkawan. Kay mandashkakunaka alli yuyayta kuqkunami kan, chunga shimikunami nitukunchikmi. Éxodo capítulo 34 verso 28 pinin Moisesqa chuskuchunga punllata chuskuchunga tutatami mandak Dioswan chaypi karka. Chay tukuy punllakunapika imata mana mikushpa
imata mana obviaspami Dioswan ari ninakushkata rikuchik chunga mandashkakunata tablaqlla ishki rumikunapi killkarka. Kay chunga mandashkakunataka paktachishpa katinaraqchu kanchik. Kay mandashkakunapika chikancinami kanchik, tiyanmi mandashkakuna kay ñawpa testamento pichi hebreo gentikunapaq imalla ruraykuna chi costumbres rituales nishkakunapaq mandashkakuna tiyashkata. Chaytaka ñukanchikka mana katinachu kanchik paktachishpa. Chinallatik tiyanmi chay mandashkakunapika ley moral nishka. Kaykunataka ñukanchikka rurashpa paktachishpami katina kanchik. Mana kishpirisunchu kay mandashkakunata rurashpa paktachishpa kikin ñuka imata rurashkawan. Mana chashnachu kishpirinchik, ashtawanpish kishpirinchikmi. Mana huyipaqkunatapish Dios huyashkallamanta kishpichik Jesucristo tukuyta hatun cruzpi rurashkata krishpa chaskishpalla. Kay chunga mandashkakunata rikuna paktachina kazunaka. Rikunata charinmi ñukanchikta kishpichik manda Jesucristota kazunawan. Israel puebloka Dios mandashkataka mana kazurkachu fakirkami. Chinallatik kay punllakunapish Dios mandashkakunataka ñukanchikpish fakishpa mana kazushpa kariyashpami kawsanchik. Paymi munarka, paymi mandarka kawsak Diosllata adorashun. Paypak ñawpakllapi kumurichun. Mandak Diosatami adorana kanchik, payllatami servina kanchik. Ima ñukanchik shungupika mana chawpipi kana kanchu. Ashtawantikka ñukanchik shungupika Diosmi mandana kan, Diosmi kallaripi kana kan. Romanos capítulo 8 verso 18 manta 23 kama kayuykunata kun. Imashina gentikuna shuktik Dioskunata idoloskunata ñukanchik shungupi ñukanchik kawsaypi churashkamanta llakikuna shamun problemakuna shamun. Diosta mana manchashpa mana rurana kashkata ruraqkunaka kashkatataq willashkatapish shuktakkuna ama uyachunmi. Paykunaka mana rurana kashkata rurashpa harkankuna. Chaykunata llakichinatami hawa pachamanta rikuchikun. Dioska llakichingami. Dioska mana sakingachu ñukanchik munashkata gentikuna rurashpa kawsachun. Diosta hariyashpa kawsachunka. Verso 19 nin Tayta Diosmanta imalla yachaypaq kashkataka kikin ñawiwan rikukunkunami. Tayta Diosataqmi chaytaka paykunaman rikuchishka. Mana rikuypaq Diostaka pay rurashkakunata rikushpami alli yachay tukunkuna. Wiñayta tukuyta ruraytukuq kashkataka kay pachata rurashka punllamanta rikushpa yuyayta hapinallami. Chaymanta paykunaka mana yachashkanchikchu mana ni tukunkunachu. Tukuykunami yachay tukunchik kawsaq Dios tiyashkata. Paypaq makipi kashkata tukuy. Shinapish gentikuna kay punllakunapika mana chayta entendishun ninchu. Mana chaytaka riqsirishun ninchu. Shuktik yuykunatami churakunkuna millayta huchata. Ashtawantikka paykunapaq shungupi rurashkalla Dioskunata charishkamanta. Verso 21 nin Tayta Diosmanta chashna yuyashpapish pay Tayta Dios sumaq yachina kashka shinaka mana sumaq yachirkakunachu. Pagi ninatapish mana nirkakunachu. Ashtawanpish yanga yuykunata hapishpami paykunapaq chawan shungukunapish amsa yuyay tukurka. Mashnatami Diosmanta karuyanchik. Mashnatami ñukanchiklla imatapish rurashuninchik. Ñukanchik shungu chawan yanga ñukanchik shungu amsa yangami. Verso 22 nin alli yachaqmi kanchik nishpami chawan tukurkakuna. Chashna tukushpami mana wañuq sumaq Tayta Diostaka mana hatun yachirkakuna. Ashtawanpish wañuqlla runakunaman, pajarukunaman, chusku chakiyuq animalkunaman, culebrakunaman riqchaqkunata rurashpami adorarkakuna. Rikunchik chaykuna imashina kay punllakunapi rikurin. Gentikunaka Diosta mana kazushpa, Diosta kariyashpaka ima manapish ñukanchik yuypaqkunata rurayta kallarishka. Mana chaskipaqkunata adorayta kallarishkakuna. Kawsaq Diosta adoranapaq randika. Rikunchik nin wañuqlla runakunaman, pajarukunaman, chusku chakiyuq animalkunaman, culebrakunaman riqshaqkunata rurashkatami adorankuna. Riki maymanmi urmashka gentikuna Dios mandashkata kariyashkamanta mana kazushkamanta Diosmanta karuyashkamanta. Rurashkalla Dioskunamanta rikushpaka Diospaqshimipi rimakun paykunata mana kungurina, paykunata mana adorana kashkata. Isaías capítulo 42 verso 5 manta 9 kama kaytanin. Mandak Dioska hawa pachata rurashpa linsuta chutaqshina churagmi. Paymi kay pachatapish kaypi tukuy imalla tiyaqkunandikta rurarka. Ashbapi kawsaqkunamanpish kawsaypaq samayta kugmi. Tukuy kay ashbapi puriqkunamanmi chay samayta kurka.
pay hatun Diostagmi kashnanin. Ñuka mandak Diosmi kantaka kashkata rurachun kayarkani. Ñuka llatagmi kantaka cuidasha, kambak makimanta pusashami. Kantami ñuka agsashkakunawan, ñuka ari ninakushkata rurachun, tukuy shuktak runakunatapish, lushina achiyachichun churasha. Kanmi mana rikuqkunapak ñawita paskangi, amsa ukukunapi wichkashka kajkunatapishmi lluksichingi. Ñukaka mandak Dios shutimi kani. Ñuka shina hatun kanataka manapi shuktagman kushachu. Ñukata alabanapak randi, ruashkalla Dioskunata alabachun mana sakishachu. Ñawpaman ñuka willashkakunataka ñami paktachini. Kunanka manari rurashka mushuktami hipata rurangapak yachaq chayachini. Chaytapish rurashpa rikuchishatagmi. Rurashkalla Dioskunata kungurishpa adorashpaka kallari mandashkatami fakinchik. Idolatriaka ñukanchiktaka hatun llakimanmi apanga. Imashinami Israel pueblo hatun llakipi urmarka, hatun llaki tukurka, idolukunapak ñawpakpi kumurishkamanta paykunata adorashkamanta. Yuyanchikmi runakuna imata rushkakunaka Diospak randi kay tukushkata. Gentikuna imata rushkawanmi ya Diosta kariyashun ninchik, kawsak Diosta adoranapak randika. Ya Diosmi mandarka imama rikchaqkunata ama rurachun nishpa. Runakunaka ya Dios imata ama rurachun nishkatatikmi ruranata yachanchik. Éxodo capítulo 32 verso 1 manta 5 kama kaytanin. Moisés chay urkumanta mana utka uriamukpimi, yanganchishpa, huchachishpa, mana valichishpa shina rimashkata. Mana alli shimikunatami rimarka Moiséspak kontra. Moisés chay urkumanta mana utka uriamukpimi, Israelkunaka tukuykuna Aaronpak muyundikpi tananakushpa kashna nirkakuna. Chay Egipto llaqtamanta ñukanchikta llukshichimukuq Moiséska imacharitukun. Pay ima tukushkataka mana yasanchikchu. Kunanka ñukanchikta pusachunka Diosta ruray nirkakunami. Shinanekpimi Aaronka kashna nirka. Kankunapak warmikunatapish, churikunatapish, usushikunatapish, paykunapak rinrinkunapi aparishka kuri sarcillukunata llukshichishpa kayman apamuychik nirkami. Chashnanekpimi tukuykuna paykunapak sarcillukunata llukshichishpa Aaronpakman apamurkakuna. Chaymantami Aaronka chay kuri sarcillukunata yakuyachishpa puntaqlla fierrowan takashpa shuk bizi Diosta rurarka. Chayta rikushpami tukuykuna Israelkuna Egipto llaqtamanta kankunata llukshichimukuq Dioskunaka kaymari nirkakuna. Chashna kaparinakukpimi Aaronka chay kuri bizipak ñawpakpi shuk altarta rurashpaka mandak Diosta hatunyachingapakka kayamari shuk hatun fiestata rurashun nishpa kaparirirka. Kaypimi rikuytukunchik shuk ancha llakita ruakushkata, hatun hucha hatun mana allita ruakushkata. Israel puebloka rikurkakunami paypak kikin ñawiwan nitukunchik ya Dios paykunawan kashkata. Rikurkami ya Dioska huchayillak kashkata. Asha punchakuna ñawpallami paykunaka ya Diosta rikushpaka mansarkakuna mana ñukanchikka wañushunninchikchu kanlla ya Diosun rimi nishpa kacharkakuna Moisesta. Shinakakpipish kunanka mañakunkunami Aaron runaka ruashkalla Diosta rurachun. Ashtawan rikuytukunchik hatun llakimi kan Aaronka yuyarkami Diosman rikchaq kashkata payta adorangapak ña allichikurka. Chaymi karka shuk hatun hucha. Ya Dioska nirka ama chayta ruachun. Shinapish chaytatikmi rurkakuna. Imashinami ñukanchik uchilla wawakunawan chay experiencia tukushkanchik. Ñukanchik wawakunata harkanchik ama kayta ruraychu ama chayta ruraychu nishpa. Mana ñukanchik millikuna kashkamanta, mana ñukanchik imata harkangarayku. Ashtawanpish paykunallatak ama llaki tukuchun nishpami harkanchik. Chashnapsh wawakunaka paykunatik rikushun nishpa mana kasushpa kariyashpaka chashna llaki tukunkuna. Chayshinallatikmi ñukanchikpish kanchik. Ya Dios mandashkakunata uyanchik yachanchik shinapish ratumi kungarinchik. Deuteronomio capítulo 12 verso 29-32 kama kaytanin. Kankunata mandak Diosmi tukuykunata kankunapak ñawpakpi tukuchinga. Chayhipaka kankunami chaypi kawsankichik. Chaypi kawsakushpaka ama chay runakuna ruraq kashkata katinkichikchu. Paykunata tukuchishka hipaka kankunaka chay runakunapak Dioskunataka ñukanchikpish paykuna yuyariq kashka shinallatak yuyarishunchik nishpa ama pandarinkichikchu. Chay llaqtapi kawsaqkuna paykunapak Dioskunata yurishpa rurashkataka mandak Dioska manatak rikunachinchu. Paykunaka paykunapak kikin churikunata usushikunatapishmi paykunapak Dioskunaman kushpa rupachinkuna. Chashnami hatun millayta rurankuna. Kankunata mandak Diostaka ama chasnallatak rurashpa yurinkichikchu.
imallata rurachun kunan ñuka mandashkakunataka chay yuyi paktachishpa kawsankichik. Shuk shimillatapish ama anchuchinkichikchu, ama mirachinkichikchu. Ashtawan riqsiytukunchik capítulo 13pi, kaypimi ashtawan imalla mandashkakunata rikuytukunchik. Imamantati ruwashkalla Dioskunata charinchik mashkanchik ruranchik. Imamantati ruwashkalla Dioskunaka tiyan. Tukikunallatakmi munanchik ima ñukanchik ñawiwan rikushkata, ñukanchik makiwan hapishkata, chashnami kushikanchik y chaywanmi ñukanchikka imata paktashkata yuyanchik. Tapurinchikmi Diosqa ñukapak ashtawan allita munanchu mashkanchu. Chaymantami kutin shukti Dioskunata mashkanchik paykuna ñukanchikman ashtawan kushikuyta kuchun nishpa. Ñukanchikka kawsaq Diospak ñawpakpika rupak shunqwan mana katinchikchu. Chirianchikmi karuyanchikmi shuktik ruwashkalla Dioskunata katishkamanta. Tukuykunallatakmi mayjanta mana kashpaka imata adoranata mashkankuna kay mundo kay pachapika. Diosta huyanaka imata runami, Dios ñukanchikta huyashkata entendishpaka ñukanchikka paytami huyanakanchik. Shinallatik paypimi tukuy ñukanchik shunqu yuyita churashpa alli yuyaywan katinakanchik. Ruwashkalla Dioskunataka ñukanchik shunqumantami laduyachinakanchik, kawsaq Diosta adorashpa. Chayshina Diosta rupak shunqwan kuyana katinami ñukanchik wawakunapaq allikunata apamunqa. Ñukanchikka Diosatami adoranakanchik, alli ninakanchik, paywanmi ñukanchikka kushikanakanchik, paywanka tukuytami charinchik, chaytami ñukanchikka manatik kungarinakanchik. Isaías 44:9 manta 21 kama rimakun rikuchikun ruwashkalla Dioskunapi shunquta churanaka yanqa kashkata. Dioskunata ruraqkunaka tukuykunallatik yanqakunami. Paykuna rurashka Dioskunaka sumaq kashpapish imapaq mana valiq yanqakunallatakmi. Paykuna rurashka Dioskunaka mana rimaq, mana yuyayuqkunami. Chaymanta hatunta pingachishka kanataka paykunallatak yachankunami. Fierruta yakuyachishpa manapish imapaq valiq Dioskunata ruraqkunaka yanqatamari rurankuna. Tukuy chaykunata katiqkunaka hatunta pingachishkami kankakuna. Chay Dioskunata ruraqkunaka wañuqlla runakunallami. Chashna kashkamantaka tukuy paykuna tandanakushpa Diospaq ñawpaqpi rikurikrinkami. Chaypika manchaywan upayankakunami, pingay tukunkakunami. Fierruta takaqkunaka kashnami rurankuna. Takana fierrutaka ninapiraqmi pukaqlla tukuqta rupachin. Chay hipaka tenasawan hapishpami chay pukayashka fierrutaka martilluwan sinchita takashpa allichin. Chayta rurakushpaka yarikachinmi. Yakuta mana obviashpapish chaykushpa imata mana ruraytukunchu. Shinallatik kaspita labraq runaka kashnami ruran. Kaspi hawapi shuk reglata churashpami shuk lapiswan sumaqta aspin. Chay hipaka cepilluwan llaqllashpami llambuqllata ruran. Chaymantaka compaswanmi señalashpa runatakllata ruran. Chaymantami wasikunapi kungurishpa charinkuna. Achka yurakuna chawpimanta cedro yurata, ciprés yurata, mana kashpaka encina yurata urmachinllami. Mana kashpaka tarpukpi tamya wiñachishka pino yuratami urmachin. Chawpitaka yantata rupachishpa tullpapi rupachishpami kunun. Shinallatik hornopi rupachishpami tandata kusan. Chawpi kaspiwanka Diosta rurashpami paypaq ñawpaqpi kungurishpa adoran. Sakirishka yantawanka tullpapi aychata kusashpami saksakta mikun. Chay hipaka alli kunushpaka ay kunantajka ninapi kununitekmari ninmi. Sakirishka kaspiwan paypaq shuk Diosta rurashpa ñawpaqpi kungurishpa adorashpami ñukata kishpichiwanki kanmari ñuka Dios kanki nishpa mañan. Chashna ruraqkunaka imata rurakushkataka mana yachankunachu, mana yuyarinkunachu. Ñawi wichkashka shina imata mana rikunkunachu. Yuyita mana hapi rumi shunqukunami. Alli yuyiqkuna kashpaka imata rurakushkata yuyarinmantakchari. Chayta yurishpaka chawpi yantataka tullpapi rupachishpamari tandata aychata kusashpa mikurkani. Chawpi kaspiwanka kay imapaq mana valiq Diostamari rurarkani. Chay yanqa kaspillatamari kungurikuni, mana runatamari rurakuni ninmantakchari. Alli yuriqpika chay runakunaka uspata mikukuq shinami. Paykuna kikinllatik urmarishpami mana maypi kishpiri tukunkuna. Ñuka alli makipika urmarishpa yanqallatamari charikun nishpa mana yuyayta hapinllapischu. Ashtawanmi Diospaq shimipika ruwashkalla Dioskunaka imaman riqchaqkunata ruwashkakunaka yanqalla kashkata rikuchin.
Salmos 115 verso 2 manta 8 kama nin. Imamanta tikpipish ñukanchiktaka kankunapak Dioska maypitigari ningakunari. Ñukanchik Dioska hawa pachapimari. Payuyashkataka tukuitami rurashka. Shuktakunapak Dioskunaka runakuna kikin makillawantik kurimanta kushkimanta rurashkallamari. Shimita charishpapish mana rimankunachu. Ñawita charishpapish mana rikunkunachu. Rinrinta charishpapish mana uyankunachu. Singata charishpapish mana mutkinkunachu. Makita charishpapish mana imata hapinkunachu. Chakita charishpapish mana purinkunachu. Shimita charishpapish mana rimankunachu. Chaykunata rurajkunaka chaykunallamantak rikchajkunami. Chay Dioskunapish shunguta churajkunapish chaykuna shinallatagmi. Ezequiel 14:3 manta 7 kama pshininmi. Wañuklla aychayuk runa. Kay runakunaka rurashkalla Dioskunatami paykunapak shungupika charikunkuna. Paykunaka millayta rurachikuqkunapimari paykunapak ñawitapish churashkakuna. Chashna rurajkunataka maypitik ñukata tapunamun shamuchunka sakishari. Chaymanta paykunamanka kashna willangi. Mandak Dioska kashnami nin. Israel purakunamanta mayhampish rurashkalla Dioskunata kikin shungupi charishka hawa. Millayta ruranallapi paypak ñawita churashka hawa. Ñuka imanishkata willak runata tapunamun shamukpika. Mandak Dios ñukallatagmi paykuna imashina kashkataka kutichisha ninmi. Rurashkalla Dioskunata adorashpa ñukamanta anshurik Israelkunapak shungupika ñukami yuyachisha. Chaymanta Israelkunamanka kashna willangi. Mandak hatun Dioska kashnami nin. Kankunapak rurashkalla Dioskunata sakishpa ñukapakman kutirichik. Kankunapak ñawikunatapish millayta runamanta anchuchichik ninmi. Israelkuna purallamantataq kashpapish karu llaqtamanta shamushpa Israel llaqtapi kawsaqku kashpapish ñukamanta anchurishpa rurashkalla Dioskunata paypak shungupi charikungachari. Shinallatak millayta ruranallapi paypak ñawita churashka kangachari. Chay hawa ñuka imanishkata willak runata imatapish ñukamanta tapunamun shamukpika mandak Diosatagmi kutichisha. Mandak Diosmi kikinta ñukata nirka payllata adorachun. Mandak Diosmi nirka ama imaman rikchaqkunata ruichikshu y chaykunapak ñawpakpika ama kunguringichik ama adorangichik nirkami. Jeremías 32:33 manta uriman kaytanin. Ñukaka manatak upalla sakishkanillachu. Ñawpamanta pacha yachachikurkanillami. Ashtawanpish paykunaka ñuka yachachishkata chaskingapak ñawita rikuchinapak randika washatamari rikuchirkakuna. Ashtawanpish ñukata mañana wasitapish paykuna rurashka millana Dioskunata churashpami mapayachirkakuna. Inonpak churipak pugru pambapipish Baalpak altarkunata rurashpamari tukuy Judapi kawsaqkunata huchata rurachirkakuna. Chaykunapimi paykunapak churikunata usushikunata Molokman kushpa rupachinkuna. Chayta rurachunka shuk shimillatapish mana mandashkanichu. Chashna millayta paykuna ruranataka mana yushkanillapischu ninmi. Hatun llakitami rurkakuna Israel pueblo. Chayllatatimi kunan kay punllakunapish ñukanchik rurashpa katinchik. Shinapish Yadioska kikinta ñukata yuyachishpa katin rimashpami katin. Paykunami Yadiospak ñawpakpi huchallirkakuna. Rurashkalla Dioskunata chaskishpa rurashkalla Dioskunapak ñawpakpi kungurishkamanta paykunata adorashkamanta. Chaymantami Israel pueblo taka phiñaqkunapak makipi churarka. Yadiosta kawsaq Diosta paykuna sakishkamanta kungarishkamanta. Mandak Dioska achiktami mandarka. Hawa pachapi tiyaqkunamanta imaman rikchaqtapish. Kay ashpapi tiyaqkunamanta imaman rikchaqtapish. Yaku ukupi tiyaqkunamanta imaman rikchaqtapish. Ashpa ukupi tiyaqkunamanta imaman rikchaqkunatapish amatak rurangichikchu. Kaymi Yadios mandashka karka. Ashtawan payka achiktami rikuchirka ima tukuna kashkata chayta mana kasuqpika. Chay imaman tiyaqkunallatapish ama kunguringichikchu, amatak adorangichikchu. Ñukami kantamandak Tayta Dios kani, ñukapaklla kawsachun munaq tukuyta ruytukuq Diosmi kani. Chaymantami ñukata phiñashpa millayta ruraqkunapak wawakunataka kimsa wawa wawakunakama mana kashpaka chusku wawa wawakunakama hatunta llakichini. Amatik kungarishun kay imaman rikshaqkunapak ñawpakpi kumurina kungurina adoranaka Yadiosta phiñanami. Y Yadioska achiktami rikuchirka ima shamuna kashkata ñukanchik chayta ruraqpi Yadiosta hariyashkamanta. Kay punllakunapi hintikunaka kayta chaytami huchachinkuna imaman rikshaqkunata rurangapak.
chaykunata rikungapak chaykunata charingapak nish chaytaka ñukanchik yuypimi charinakanchik ñukanchik wasi ukullapitikpish ima kaykunata charitukunchik tawkakuna nitukunchik Bibliamanta kishkashkakunata churanakanchik patakunapi allimi kan chaykunata charina shinapish ñukanchik shunqupimi chaykunataka astawan charinakanchik ñukanchik Diospak bendicionta mashkanchik ñukanchik negociopak kawsaypak wasipak tukiypak shinakakpika paypakmanmi tigranakanchik shunqumanta paypakman huchuyashun payta huyashun payta kazushun chaymi Dioska bendicianga Diosmantami shamun tukuy bendición amatik kungarishun kay Salmo 1pi rimakun Diosta kazushpa Diosta manchashpa kawsaqkunaka allikunata chaskina kashkata mana ñukanchikka imaman riqchaqkunata ministinchikchu ñukanchik wasipi charingapak chayta rikushpa Dios ñukanchikwan kashkata yachangapak ashtawanpish entendinami kanchik ñuka Dioska ñuka kishpichikka ñukawanmi kan mayta riqpi maypi kaqpipish shinallatik shuk punlla kaymanta ña rina tukushpaka paytami rikugrisha chashna kaqpika ama krichishka ama aumashka kashunchik Dios ñukanchikta ayudachun payta alli katingapak Diospak shimi Bibliapika tukuypimi rikuchikun mandak Diospi krichun shinallatik mandak Diosawan kushikushpa kawsachun paymi ñukanchikman kushikuyta apamunga paymi ñukanchikpakka tukuypak pakta mana ministinchikchu imaman riqchaqkunata runata chaykunapak ñawpakpi kumurinata adoranata kawsaq Diostami ñukanchikka hatun yachishpa adorashpa kawsana kanchik tukuy punllakuna hawapacha Dios yaya pagi kanpak mandashkakunamanta kaykunaka kanta huyanapi kanta adoranapimi ñukanchiktaka ayudan ñukanchik shunquta wakichilla imaman riqchaqkuna ruwashkalla Dioskuna imapish mana paktachikkunapi shunquta churanamanta mañanchikmi kanpak huchayllak Espíritu Santo ñukanchiktaka alliñanta pushachun kay mundo kay pacha imakunata mishashpa ashtawanka kanllapi ñukanchik shunquta churashpa ñawpanman katingapak mañapanchikmi Jesuspak shutipi chashna kachun Uyashkankimi yuyari Astawan yachankapajka kishkay Correo electrónico misionchaski@gmail.com yuyari shunqupi Cristota charishpaka tukuytami charinki pay illaqka imata mana charinkichu